Ni kama ng'eny Nyamreche kar chung'od bura ma Budalangi mayudore kaunti ma Busia orwako chenro mar pith rech kaka achiel kuom okang' mar dongo yuto margi. Kano otelnegi e chenrono kod jalup gavana ma Busia Arthur Odera owacho ni nitie tiende nyamreche kata nitiere ting' nyamreche nitie tiende mar nyamreche donjo e riwruoge mag dongruok mar yudo kony mopogore. Odera omedo jiwo jochiw thieth go mondo obed e ong'ala manyime e ndikruok mar okumba manyien mar thieth ma NSHIF. Jotelo mopogore opogore bende ne oyango ber chiwo thieth e ngima oganda. We are very proud of the Bunyala CHP network. Mumetusaidia sana kuja pamoja. Kwa sababu sasa nitakuwa nikienda kila pahali nikiongea na CHP sema fanyeni kama Bunyala. Muungane pamoja, mupate nguvu, mujijenge, mutuite na sisi tutakuja kuwasaidia. Tutakuja kuwaunga mkono. Kwa sababu Waswahili wanasema ukitaka kama wewe ni samaki na unataka kukua mkubwa, enda kwa kidimbwi kikubwa. Nataka tusaidiane kwa sababu NHIF sasa inaenda. SHIF inakuja. Na hakuna migration ile kusema ati ile information registration yangu nilikuwa nayo kwa NHIF hamisha ulete SHIF. Itabidi watu wa register. Na tutaoneshwa vile nyinyi ndio mtakuwa number 1 kuoneshwa vile registration itakuwa. Na najua kwamba tukizidi kuatia nguvu nanyi mtaona kwamba primary health care itakuwa mbele ya kuzuia hasa hii mambo na curative health. Watu wetu sasa wengi wanaangamia sana kwa sababu ya ukosefu wa matibabu.